wayesethi uNkulunkulu sisa khona lapha evidweni. Yeah. Wayesenje uNkulunkulu hamba uye esihogweni. Ilapho ke khona ke mayethi angihambe ngesihogweni ngabuza manje ngizohamba esihogweni ngicela impahla ngigqoke noma impahla athi ngizofike ngiyofaka ijoyini yasesithengi kule monto. Kuqhamuka ongamadimoni. Lo ngamadimoni akungiboni bengazi lamadimoni ngiyabona kusho ukuthi amadimoni into ekhona into nje ekhona eyacancasela emhlabeni. Ngiphakathi emontweni okunye kuvinyele efastereni kodwa ke lokhu yabe kufishane nje mawukubheka kubukeka ngathi kuyisipoko mawukubheka ngathi umuntu okadafa odidimuni. Uma ngihamba la endleleni ngiqalaza kanje kugcwele amalokishi ungamadimoni okunye kuhlezi ngaphandle ngithi ngiyaqhamuka ngene ngaphakathi endlini kugcwele emalokishini emalokishini ngithi ngidlula ngaphandle ukuthola ekuhle nje la ngaphandle ethi ngiyandela ukubona sekuyasukuma angazi kwenzakalani. Amanye nawa ayangilandela kodwa kuthe kuqhubekeni kwesikhathi ngagcina sengazi kahle kamhlophe ukuthi hey uNkulunkulu kahle lo ovele kimi. Okay. Into nje engingayisho kumuntu ongakholwa kulofakazi ngobukaNkulunkulu usuyayibonela yena ngaphambili ukuthi kunjani ngoba umuntu okholwa amazi uNkulunkulu uyazi lofakazi ngobukaNkulunkulu kodwa ke ongakholwa akahlale engakholwa kodwa ke usuyobona ukuthi kwenzakalani ngale. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Siphinde sibonge futhi leli thuba ngibonge nawe ukuthi uchoose le channel. Sokhuluma ke nje la indaba lezi ezimnandi kakhulu indaba nje ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Siqhubeka la esagcina khona nginencegu la khona uThembelani Dlangamandla. Ukhona umfundisi soqhubeka lapha esagcina khona icontinuation nje. Uma ngabe ukuthi awubonanga part 1 ngizocela nje ukuthi uphinde ubukele khona uzokwazi ukuthi mangabe uyijoina la siqhubeka siyaphambili uzokwazi ukuthi ube neunderstanding enhle. But ngiyabonga nje ukuthi uchoose le channel mangabe uyafika usanda kusubscribe ngizothi mina you are more than welcome. Isekhaya la ungakhomenta ulike wenze konke kanti kuma returning viewers ngithi ngiyanibonga kakhulu. Asiqhubekeni nje sibe yifamily enothando siqhubeke siye phambili. Ngiphinde ngibonge futhi ngama members ajoinile kule channel. Ngiyanibonga kakhulu ukuthi sithema ngabe simemezela ikhwelo hawo kwakhona abajoinayo and kwakhona futhi nababukela ama advert. Abanye bayasho bathi hey thina besingazi ukuthi kanti ama advert ayasiza. Yes ngicela nje niqhubekeni wabuke siye phambili ke but ingabe mude kakhulu ake simamkele ubhuti umfundisi Thembelani Khumalo. Cishe ngathi uKhumalo ngijwayele ukusebenza noKhumalo. Amen. Thembelani Dlangamandla sakwamukela mfundisi. Amen. Yebo siyabonga nje isikhathi sakho ukuthi uphinde ubuye uzoqhubeka ngofakazi obukhulu kangaka. Yeah ake siyiqale la mfundisi wami. Ake siyiqale la ukwakhuluma ngokuthi wezwa umusic omnandi. Ukuthi umusic ngiyawuthanda umntana wami. Ya umusic nje nasesontweni yabona uma ngabe present worship ingazange ngihambe kahle. Ya mani ngizwa kahle kanti uma ngabe ngike ngathi ukuthola yabo ngidumisa ngize ngene kahle ngiyayijabula so music ngiyawuthanda. Uthi kuno music wawuzwa and ohlukile omnandi. Yazi uma ngabe ngikhumbula kahle wena ngowes3 ukuzwa abantu bekhuluma ngalo music. Oqala kwakuwumfundisi wami ongasekho the late ubaba uBenny Umzongwane bamaza abaseSoweto eDlamini kakhulu uyena oqala nje wakwakhuluma ngendaba yomusic ukuthi eshilanga lonke bekulokudlala lo music nami engazi ukuthi ngawuchaza ngokuthini. Owesibili owakwakhuluma ngalo music lona ngangifunde nje ngaye kwiarticle ngisearcha something nje yabo ngathola naye khona lapha hamba akhulume ngawo khona and wena ke nakho seduzane kwami nginenhlanhla ngizokhuluma nawe ungakhona ukuphinde uthi ukuchaza futhi nje uhlobo lunjani nje mangabe uyachazeka. Bengicela nje ukuchaza ezulwini ngezwe nje bedlala umusic noma babedumisa
Yes. Uma bedumisa ingoma zabade bedumisa man zinenye into man ubuza ukuthi kuyadunyiswa la Yeah. and uma bedumisa bebedumisa ngama voice bememeza kakhulu uma bedumisa ingoma becula ingoma uma ngithi ngizama ukuyilalela kahle le ngoma ngathi icishe ifane nezingoma like ukuyini ukhuba like yini ukhuba or like ingoma ngathi icilongo cishe zibe ngathi icilongo kodwa ke angazi ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiyikreme kodwa bebecula ingoma eziningi kakhulu bebeshintsha shintsha njengathi bacula ingoma kanjalo beshintsha shintsha kodwa bebecula kakhulu ngendlela emhlolo nami engakaze ngizwe indumise nje kuyadunyiswa ke ngalena indlela abadumisa ngayo ikwenye level lapho khona nami engize ngashintsha ngathanda khona le ngoma lezi zokudumisa ngaphuma nakumaskanda ngisawulalela nje umaskanda sengilalelela ingoma zeworship zine instrument khona into engangizwa ecishe ifane neinstrument kodwa alikho ibeat ibeat belingekho ibeat kodwa bekhona le izinto into kade icishe ifane neinstrument yes engizwile kodwa ibingakhaleli phezulu kodwa ikhona into ibicishe ifane neinstrument yeah engakaze nginikeze isikhathi sokuyilalela kahle kodwa uma uyilalela ziyafana nezingoma zicishe ifane noma ziyafana nezingoma ekunokudunyiswa ngazo ya icishe ifane nazo ezinye zazo zicishe ifane nazo okay kodwa nje indumiso nje kuyadunyiswa kuyahlatshelelwa kukhona futhi oqalayo osuke ebalida yes okokuqala kube kulida umuntu kade usisi yeah ebelida nje kwase kulida futhi umuntu nje kade nje kuyindoda ke la kade leader enye futhi bekudunyiswa nje basuke kudunyiswa nje okay uthi bowuthanda umaskandi kakhulu kodwa manje ngenxa yokuthi wezwa lo music luqedwa yini uthando lukaMaskandi mhlambe luqedwa ukuthi ngoba uzwe le ndumiso noma ngoba kukhona wakuthola ukuthi mane kuMaskandi ngathi uMaskandi loNkulunkulu luqedwa yini uthando hayi into yaqedwa uthando lamaskandi kahle ngabona nje ukuthi uMaskandi uma ngikhuluma iqiniso ngawubona ukuthi uMaskandi into vele useless cause igcina khona la ngase ke ngiyadecide ukuthi kahle vele nje uMaskandi angisawulaleli because ukulalela kwaMaskandi vele ngeke ungisize ngalutho okay sengiyakunderstand manje ngokuthi uyazi ukuthi manje ezulwini ngathi awudlalwa lo music into ephelela khona nje la esingasho nje mhlawumbe sithi even no piano yo wena R&B soul music izinto nje zakhona la izweni hayi izinto nje iphelela khona la ayisekho ngala basayidlanga ngale yes okunye angithi manje recap nje from ku part 1 khona obuze ukuthi wathi ngiyacela nje ukuthi ukungibuzele lapha kumfundisi uNdlangamandla ukuthi akathi ukucacisa ngalendaba ye-magic ngiyakhumbula sakhuluma lapha ngendaba yokuthi ngesikhathi usasemncane bewunalo magic lo ukuthi ubukwazi ukubheka something mhlawumbe ishintsha ikhala ufuna ukucaciseleka ngalapho because kungenzeka kube khona omunye oyitshela ukuthi unale gift naye ucabanga ukuthi gift ngoba phela ngenzeka yazi omubi into ufika ayifake komunye aphinda ayifake nakuloya sesenzela ukuthi kube khona ozosizakala indaba ye-magic yeah kahle le nto akubingisi u-magic kimi bingisi u-magic into nje engaqala ukuyidevelopa mina sometimes sokuthi mangibuka ama-cartoon ngibuka opopayi bese ngifisa ukubalingisela ngagcina sengidevelopa enye into engakwazi ukuyenza njengokuthi ngikhona nje ukushintsha ivision indlela yokubuka yabo mangibuka into ngikwazi ukuyibheka ngenye indlela ivele ishintshe noma kube blue noma kube yellow noma kube njani yabo ngase ngiyibuka leyo nto njengento supernatural nje like uma ngabe ubhekile ku TV kodwa wena ukwazi ukuthi ku white wena wenze kube blue ngingasabhekanga ke TV okay sengisukile sengifuna nami athi ukubone ku TV ubona abanye bejumpa izindlu
yabo Yeah. bese ke nami mhlambe ngimapheki wendlu bese ngishintsha indlela yokubuka ivision yabo once ngayishintsha ivision ngizokhona ukusuka lapha ekwendlu mhlambe kude lapha phansi kodwa ngizokhona ukusuka phezulu kwendlu ngijampele phansi Oh. manje bengathi into supernatural power noma mhlambe kunendawo engifuna ukuyijumpa ende once ngakwazi ukushintsha indle ivision bengikwazi ukuthi ngisuke la ngijampele ngiyojampela ngale yabo so ibeka into nje enginikeza into like ngikwazi ukwenza ezinye izinto okunzima ukuthi ngingazenza Beku like kuba nama supernatural powers. yeah bekuba nje like ama supernatural powers kodwa nje bekuyinto engitshena ukuthi mina into natural mhlambe engiyiphiwe mhlambe isipho ngangokuthi lento nase cause emakhaya vele besikhonza nasenkonzweni benginokuyisebenzisa nasenkonzweni kanjani maybe mangifuna ukusukuma ngiyephambili thothi ngiyesaba ukuya phambili because phela ngiyoma phambi kwabantu abadala lapha engisaba ukuba phambi kwabo so ngizothi mangisebenzisa lento ngivele ngisabe ngivele nje ngiyime phambi kwabo nje ngikhulume nje ngingabi namahloni futhi because ngisebenzise yona lento le ebengitshena ukuthi mina is a gift that is coming from the Lord ibi kanjalo ke nje leyo nto leyo I was thinking that is a gift that is coming from the Lord shothi into like uyayenza mentally uvele nje bese mental yes into nje bengiyenza mental bese iyenzeka ivele bese iyenzeka nje then uNkulunkulu useyakukhuza ngayo nangilapha esethi nakhona lapho futhi vuma leso sono leso kula wena usuthola khona ukuthi kahle kahle le yanto mina bengiyenza bekuyisona ivuke yona ngiyenzile uNkulunkulu ekhona ngayenza mina kanjani ngayenza ngathi ngiyenza lento ngathi iqala la engqondweni bese amehla ayishintshela so ngayenza ke ngakwazi ukushintsha indlela yokubuka yabo ukuze bengifuna kahle kahle ngoba bengiphanishwa lapha bengifuna ukuhlunga ukuthi ngingabuzo bengifuna ukungabuza ubuhlungu wayesethi uNkulunkulu ngiusebenziselana umlingo bengifuna ubuhlungu ukuthi ngingabuzwa cause bengiza ubuhlungu lapha manje bengifuna ukuthi ngingabuza ubuhlungu ivuke kanjalo ke leyo nto leyo ngokuthi ivuke khona lapho ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ngokuthi ngizwe lo buyabuhlungu ebefuna vele kuvuke yona cause uNkulunkulu akekho umuntu okwazi ukuyibona lento ibonwa yimngedwa angazi kuNkulunkulu yena ukuthi uyibone kanjani into nje ebonwa ebiyaziwa yimngedwa nje kahle kahle into noma ungayichazela umuntu ngeke eze understand ukuthi ukhuluma ngani izinto ke ezikanjalo alright okay sijampe lapho ilena ke ngizoyithinta mhlambe ingathi ukuaffectanyana ngoba iclose kwena kakhulu but nayo ngizocela nje ukuthi sike siyithathe for one reason iyouth ayibahlonipha abazali these days inhlobo uma ngakubhekisise nje eyouth mani iyaphuma esandleni ngikhulunyiswa yini ngizothinta le eyakho yokuthi umama uzowahamba emhlabeni enokuhlukumezeka according to ubufakazi balast uzongicorrect uma ngabe khona la engihamba ngakhuluma khona kahle but ebecela ukuthi ifake imali uthembisa hayi ngizoyifaka but ugcina ungayifakanga and lokho kwenza ukuthi lokho kube yisona sono esakuse sihogweni mhlawumbe mangathi nje ukuyichazanyana that part ukuze sokwazi ukuthi sibonise even negenge ekhulayo ukuthi kubaleka kangakanani ukuhlonipha abazali yona yazi ngizoyichaza kodwa inkinga kancane okay into eyenza ukuthi ngithi into mhlawumbe engeke size siunderstand kahle ukuthi kunabantu abakhona ezulwini abasasekhona la emhlabeni kunabantu abasesogweni abasasekhona la emhlabeni okay so umama hayi ukuthi akekho emhlabeni okay hayi ukuthi akekho emhlabeni usaphila kwakuyindlela uNkulunkulu eza ngayo kimi yes umethi kimi uma wakho uze wadlula emhlabeni ekhala ngawe
ekhala ngawe Thembelani ngumbulali umbulele uma wakho uze wadlula emhlabeni ekhala ngawe yebo khona vele bengamsiza ngalutho ke noma ecela imali bengakhona ukuyifaka cause bengithi ngisafuna ukuplanting ngizoyifaka ngingakhoni cause imali yonke sengiyidlile ngayibhubhudla lapha nezintweni zona lezo manje into kanjalo ke umama ukhona ngicabanga nanokuthi into vele mhlambe kade izokwenzeka uma mina ngingasekho into le vele kade izokwenzeka cause uma ngifika emakhaya bangitshenile emakhaya bathi vele uma wakho ebehleze complain ekhala ngawe ngaze ngana sesontweni la khonza kulo naleyo nto leyo futhi ngifike ngayithola ukuthi vele bekuyinto kade ekhala ngawe ebengakhali kubantu kuphela ngathi ebekhala even nasesontweni yes so yikho uNkulunkulu kade evutha umlilo enolaka olukhulu kangaka ngaleyo nto leyo umuntu osasekhona ukhona uyaphila yes yeah I hope babukeli especially nene ningahlonipha abazali benu nazi ukuthi enikwenzayo nisawubhekana nakho phambili unless umuntu arepent ukhona nje umfundisi uThembelani namhlanje sinaye la uletha lobufakazi ukwenzela ukuthi nawe wena omunye nomunye khona lapha azosearcha khona azilungise khona uNkulunkulu wayenza ngamabomu lento lewamupha lobufakazi 14 esiphila la emhlabeni ukuthi khona la kuzohamba kokuthatha khona nawe and la wena kokuthatha khona uthi hey angiyilungise lento ngoba kusasa ngisayobuzwa ngayo ave kubalekile ukuhamba ngobungcwele kulomhlaba uthinta indaba yokuthi umuntu uthephila la abe sezulwini omunye uthephila la abe sesihogweni noma ngigijimela phambili mhlawumbe nje uzothi mase soqhubeka nofakazi mhlawumbe ufike lapho noma ngakuhle uvele sike sichaze nale ukuthi onjani othephila la abe sezulwini onjani othephila la abe sesihogweni like kanjani leyo yona ithanda ukuba nzima kodwa angazi ngayichaza kanjani kodwa kunezinto uNkulunkulu engingazazi ukuthi uzenza kanjani uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha umuntu ethatha umuntu ophilayo la emhlabeni azomveza eduze kwakho ekuvezelena ngaye or omunye umbone ezulwini umfice khona usaphila nula emhlabeni kodwa ezulwini ukhona and ithola ukuthi umuntu vele osindiswe ukholwayo okay omunye umbone esihogweni kodwa ukhona uyakholwa la emhlabeni kodwa uthi uyafika ngale usesihogweni and uma vele and noma ungathi ngingabekisa nje omunye ngahamba ngithi ngiyafika le ngimfice sesihogweni mangibuya la emhlabeni ngithi ngiyamfica usindisiwe kodwa thola ukuthi ukusindiswa kwakhe akakahlukanisi kahle so angazi baningi bakhona impela abanye engike ngababona abasezulwini kodwa besaphila la emhlabeni abanye basasesihogweni ngicabanga ukuthi mina umuntu vele uma engakholwa inqwaba abantu bayaphila manje basesihogweni abanye bakhona manje basezulwini ngicabanga ukuthi umuntu uma mhlawumbe kuthiwa uyasindiswa uyakhishwa esihogweni ayiswezulwini okay ngicabanga kwami angazi kodwa ngathi kuyinto kanjalo or makukhulunywa mhlawumbe ngabekisa noma ngencwadi yokuphila ukuthi amagama mhlawumbe umuntu igama lakhe malilotshiwe ezulwini kusho lo muntu ungenza khulunywa vele ngumuntu okhona vele ezulwini yes malilotshwe encwadini yokufa kukhulunywa vele ngomuntu vele okhona vele kusho ukuthi impilo yakhe vele kufeni ngale kusho ukuthi ikhona khona ngale oh yeah okusho ukuthi umuntu angathi usindisiwe bese jabulela lokho bese engasayiqondisi ukuhamba kwakhe emhlabeni ukuze yonke into izipheleliswe kufanele ukuhamba kwakhe kuqonde ukuze ezokwazi ukusuka lapha eze kuphe kuphilini alright mfundisi ithi ngakubuzike kakhulu ke ngakule part asiqhubeke nakho ke lapha esigcine khona last time sekuthiwa ke manje isono esikhulu esikwenza ukuthi uhambe esihogweni esokuthi umama wakho bomhlukumeza
ake siqale from lapho sephambili. siqale khona lapho. Ya ngoba mhlambe nje wena la uzoba comfortable khona but sagcina waiting more like waiting room or waiting area yokuthi la ukhona kusavunyiswa izono but from lapho kungathi ngoba uthi bowuzwa futhi nana nobuhlungu somewhere lapho seyiqale lapho nje. Seqale kuleyo party leyo. Yes. Hayi angayiqala. Okay, yes. Kusho ukuthi ke njengoba ngeke ngathinta ukuthi ngeke ngaba kwenye indawo la khona kade ngihleli khona ngizwe ukuthi sekuyashisa ke manje. Kodwa nje bengiyisa umlilo bekukushisa. Lobuhlungu lobu obokushisa. Bekukushisa nje. Okay. Kodwa nje bengiyisa umlilo kodwa nakho ukushisa khona nje bewubona ukuthi sekukushisa sekuxubene nokunye noma mhlambe izono. Ya so uNkulunkulu ke lapho khona engeke ngabeka ukuthi ebekhuluma nabanye lengaphandle. Kulandwa ngezono zami mina ngila ngaphakathi kulandwa ngezono zami le. Wafika ke uNkulunkulu wabuya la kimi ngaphakathi. Yes. Thema ibuya kimi la ngaphakathi wayesethi hamba uye kunzima kwesisikhathi amagama asetshenziswa ngale kubanzima ukwakhuluma kodwa uthe hamba uye kunyoko. Yes. Ngaphuma ke ngaphumela ngaphandle kuneyindlela nje ade zikhona ngathi ngithi ngithathe enyukayo manje ngithathe enyukayo amemeza athi uzosha lapho hamba uye kunyoko. Phinde ngithathe ehlayo ngithe sengiyibonile indawo bese kuthiwa lapho ke kunyoka. Lesono somnyoko uNkulunkulu usicezelele ngathi iso lesi sokuthi mina umama bengamsizi ngalutho kahlahle bengumbulali. uNkulunkulu ungibiza ukuthi ngiumbulali but mina bengiyibuza enhlizweni ngoba ngaze ngibulale umuntu. Why uNkulunkulu azongibiza ngombulali? Because angaze ngibulale umuntu mina. Angibiza uNkulunkulu ngombulali ke. Kwafika ke isikhathi la khona engivunyiswe khona zonke izono zami kwathiwa ngashini nesodwa. Yes. Ngabeka ke nami lokho engisakhumbula akekho angiboni ukuthi ukhona umuntu ongakwazi ukuvuma izono zakhe engashini nesodwa. Yeah. Ngavuma nje nami lokho kubili okuthathu. Kwaba khona eso esisalayo wathi uNkulunkulu naleso esisala ngoba engangisasicabanga wathi uNkulunkulu leso osasicabanga yiso ke ngisifuna kakhulu. Yeah. Ase ngithi nesokudelela uNkulunkulu. Wayesethi uNkulunkulu thembelani ngifuna ukukutshengisa ukuthi inyoka mina ngizenzani. Wathi ngifuna ukukutshengisa ukuthi inyoka ngizenzani thembelani. Uthi ngifuna ukubonisa namhlanje. Yeah. Waseke unginikeza ke isijeziso. Kahle angaze ngidalule ukuthi isijeziso sakhona kwaba sabanjani kodwa kwamele ngisuse iphathi le yangezansi le yalomlomo. Ngisuse izwa ngamazinyo. Uyilume. Ngisuse izwa. Angakayi esihogweni. uNkulunkulu nje usafuna nje ukungijezisa na before ngesihogweni. Usafuna ukungiziswa nje ubuhlungu ngenxa lesi sono lesi. Angazi lesono ukuthi isona esingakanani. Wathi ungishayela sona lesono wathi ngifuna ukutshengisa ukuthi mina inyoka ngizenze njani thembelane wena ungumbulali ngithi igama elingaka Nkosi yami mina ngakaze ngize ngenze lento. Hayi ke ngashawa ke ngithi mangisusa le phathi uma ngithi ngiyakhathala ngizamukeka kulethwa amalahle esihogo amalahle la kadeza emva kwami and ngomile manje kule ndawo ngithirsti ngapha ngiqeda ukubona umuntu esihogweni ekhala ngamanzi ngapha nami ngomile angizazi nanokuthi ngiya before uye kude kakhulu uqeda ukubona umuntu esihogweni singayichaza le. Yebo bese sibuye ake sichaze nje neyale umuntu lo leyo ngayichaza. Umuntu ngambona esihogweni ngatshengiswa. Yeah. Kodwa angengidalula okuningi kakhulu kodwa kwathiwa bheka nobani uyasha esihogweni walile ungena ezulwini njengawe. Kwaba umuntu omaziyo. Kwaba umuntu engimaziyo. Okay. Ngambona ke esihogweni ekhala kabuhlungu ewusizi umlilo ongakanani engakaze ngubone uyasha lapha esihogweni nje kunzima.
wacela amanzi naNkulunkulu manje nje ucela amanzana nje amancane athi nje ukuthonsisa nje Nkosi yami aqeda ukoma. uNkulunkulu wasumvala ngokusheshsha wamuthi ngci. Uma eqeda ukusho lokho akafunanga ukumveza wavele nje washeshsha wamvala. Wayeseke uNkulunkulu nami ethi sengitshena ukuthi hayi ngijezisa indlela le engijezisa ngayo khona lapha. Okay, seyibuya kuwe ke ngoba usuqeda ukumbona lo muntu. Nakho ke manje nawe usubekwa mangaba uyilumile part or uyisusa le part yomlomo ngezansi. Ngesihogweni. Ubekwa nawa amalahle lawa amiswa ngapha ngemuva. Yila khona engaqala khona ukusebenzisa lento engathi umagic. Yes. Ngoba ngisebhizi ngenza yona le nto leya. Kwavuka nanezona kwathiwa mina emhlabeni benginabangani. Yebo vele benginabo abangani. Yeah. Ngikhumbula kahle noNkulunkulu ethi kimi ethi uyakhumbula lo muntu owambulala uDakiwe. Hayi akekho ke bazalwane mhlawumbe umuntu ayengambulala ngiDakiwe. Just uNkulunkulu uyazi ukuthi umuntu umayidaki ukhohlwa yonke into. Manje nami ngaba confused kodwa angaze ngikuvume lokho because ngiyathi akusile iqiniso. Just ukuthi uma uDakiwe vele kusho ukuthi nje ukhohlwa yonke into. Vele nami bengivele ngikhohlwe yonke into yabo. And into ekanjalo iyaduma ngami. Ngiqanjelwa ukukhulunywa izinto ekanjalo kodwa azayingisile iqiniso. Kusho ukuthi uNkulunkulu befuna ukungikhumbuza ngemuva. Kodwa akusiyona ke into eyiqiniso kodwa into nami engengangena ngaphansi kwayo kwathi ubulele. Kuthiwa ngithumele omunye umfo ngamthumela mina abangani bami. Ngamthumela abangani bami kwasha kwacima yaduma le nto ngangokuthi nami ngathi bese sekhona nabantu kade sebengifuna. Impilo yami ibisinzima kakhulu. And umfo okhulunywa ngayo uyaphila hayi kube kumuntu onjani. Ukukhulunywa umuntu ophilayo. Kungathi wena umthumelela ukuthi uthumela izinkabi. Kuthiwa ngimthumelela izinkabi ngicabanga ukuthi le nto leyana aye mangokubheka kwami akusiyona into eyavele yazenzakalela kwakungama plan kaNkulunkulu. Indlela uNkulunkulu angilande ngayo. Yingakho uNkulunkulu angikhumbuzile ngalento angikhumbuza ngoba iyenzeke uma sengizohlangana naye uNkulunkulu. Yes. So ke ngaqhubeka kwathiwa ke ngabuzwa nanokuthi ubani igama likaNkulunkulu wami. Wathi ubani igama likaNkulunkulu wami. Besho khona ke bengibuza ngingabuzwa nguNkulunkulu ngibuzwa yilabo abanye basezulwini. Ngasho mina ukuthi uJesu Kristu waseNazaretha. Bangibuza futhi bathi ubani igama likaNkulunkulu wakho. Ngathi uJesu Kristu waseNazaretha. Bangibuza ubani igama ngaphinde uJesu Kristu waseNazaretha. Bathi angithi uJesu Kristu. Abatshena ngathi uJesu Kristu angazi ke kwaye kwathiwa ngithi uJesu Kristu mangilapha angeke ngize ngibe nalo ulwazi. Okay. Le abangani azakukhumbuza ukuthi wena la emhlabeni bowunabangani. Ubekukhumbuziswa mhlambe nana ukuthi bowunabangani abawrong noma benginabo abangani vele futhi bebe wrong vele. Okay. Benginabo abangani futhi bebe wrong and bengiyithanda leyo mpilo yabangani. Athi vele uphile ezweni njengoba ngangiphile ezweni kumele ube negroup yabantu abangakuwe ngoba kuezweni kunezimpi kunayo yonke le nto. So kumele ube negroup yabantu abazo enzothi mani isusile kule indawo lezo zobumnyama khona ukusukela khona kubanjani unaso nawo ischeme sakhe yabona sabangani. So i-backup so vele benginabo vele abangani futhi bengasendaweni khona le lokusho bengaziwa nje. Bengidumile bengidumile nje. Okay. Alright. So uyasho ukuthi hayi mina uNkulunkulu wami uJesu Kristu. Hayi ngabatshena ukuthi hayi igama likaNkulunkulu wami uJesu Kristu. Hayi ngiqhubeke leyo punishment ke sesivelile ke lesono lesomlingo. Ngimtshela mina uNkulunkulu inkosi lesipho lesipho engasithola kuwe akusisi isono somlwisi akusiyo umlingo. Athi uNkulunkulu umlingo. Ngimtshela nje hayi akusiyo umlingo lo isipho Nkosi engasithola kuwe nguwangipha lesi sipho. Bese ngithi mina uNkulunkulu hayi Nkosi singayi kuyodlala imovie ivideo siyobuka
ngisengikhumbula intshumayelo eshunyalwe umfundisi ethi kuyodlala ifilimu ethi kunama video ezulwini Yeah. so nami ngithi hayi asambe siyobukela ivideo ukuthi lesi sipho ngasinikezwa nguwe kuyobheka i-VAR kuyobheka iVAR yeah ngimkhumbuze nangevese elithi zonke izipho ezinhle nezomusa zivela kuwe nje uNkulunkulu bese bethe ezulwini labade belokube busy behamba nami bengisiza bethe ezulwini lelo verse lela alisho njalo lokho engushoyo mina bethi ngiyaliguqula lelo verse alisho lokho engikucabangayo uma sebeshilo lokho bese uNkulunkulu ethi asambe bese ke ehamba yena phambili ayongena kwenye indawo ngimlandele mina kodwa ngingakhona ukungena kule ndawo because noma ungcola noma yini angazi ngingakhona ukungena ayidlala ivideo thema ayidlala wabamba uNkulunkulu wabona kuNkulunkulu yena ngicabanga ukuthi bese bemanesha ukuthi asambe because vele wazi yonke into wathi maye check ivideo wayibona wathi awu uyangiphikisa wathi kanti kunamanga ngoba lento ngazenzela mina ngokwami walomlingo wazenzela wena ngokwakho la ngilahla ke icala ke kwasho ukuthi angisafaneleke ukungena ezulwini wayesethi uNkulunkulu sisa khona lapha evidweni wayesethi uNkulunkulu hamba uye esihogweni ilapho ke khona ke mayethi angihambe ngesihogweni ngabuza manje ngizohamba esihogweni ngicela impahla ngigqoke noma impahla athi ngizofike ngiyofaka ijoyini yasesihogweni angazi mathi ngizofaka ijoyini yasesihogweni besho ukuthi because mangiyalapha bengihambaza bengisele ngetrunk bengihambaze nje uma ngesihogweni uhamba wedwa ngihamba ngedwa yebo bengihamba ngedwa okay okay ethi uNkulunkulu ke hamba kwesihogweni bese ngihamba ke sengiyakhona ke khona lapha esihogweni ke ayikubenzima kakhulu mangilizwa akubanga lula ukukuthatha lokuthi ngesihogweni ngeke ngazizama amaplano ukuthi ngilinde mhlawumbe kuzoqhamuka noma ingilosi zinginike ingubo emhlophe noma ngalinda yazi kwabanzima ngayisola ngangazi ukuthi kumele ngenzeni ngabhekana nempilo yami engiyiphilile emhlabeni namathuba ami engidlale ngawo emhlabeni into kade sengikhumbula kakhulu ile ndumiso engiyizwile ngengiphinde ngizwe ekade ngicina bemna bengitshentshele yandumiso kusho ukuthi ngiyoyilalela lapha ezulwini nje ngunaphakade le yandumiso leyana yiyo into kade ingishanga ikade ibhlungu kakhulu phakathi kwami ukuthi ngeke ngiphinde ngizwe le yandumiso lokho bekubhlungu kakhulu kwathiwa ngihambe ke ngesihogweni hayi ngihambeke sengibheke khona ke esihogweni uma ngihamba ngihamba nangeinyawo la phansi noma bengingenamlilo kodwa bengisha ke mangixoba ngeza ukuthi kuyashisa kodwa kunamlilo akunamlilo nje bengihamba kuyashisa la phansi kodwa nginyathele lokhu nginyathela ngixoba ngibambe uhambo ngihlangane nomunye umuntu ngisasendleleni ethi lo muntu lo muntu konje utheni Nkosi yami uthe yini wena ngathi kade uqala ilusha ngihlangana naye endleleni vele nami vele mangibheka isikhumba bese sishintshile sashintsha nje isikhumba sashintsha nje ngashintsha esikhumbeni abamnyama la esikhumbeni ngashintsha ubumnyama obungathandeki and futhi nale party le yomlomo ayisekho nalo phatha ayisekho futhi ngihambeke sengibheke manje esihogweni hambe ngithe ngisahamba kanjalo ngihlangane okungakahlangani nomthunzi kuvuke ngikhumbule leli verse elithi izono zenu noma ngabe zibomvu okwegazi zekuba mhlophe njengeqhwa angithi manje phela sevele aseyavuka amavesi sengingale angazi ukuthi amavesi bese ngiwakhohlwe neBhayibheli bese likhohlwe ukuthi la mavesi kade sevuka ukuthi bese vuka kanjani angazi ngithi mina Nkosi ngoba izono zenza lithi iBhayibheli nokuba izono zibomvu okwegazi zekuba mhlophe njengeqhwa bethe ezulwini thembelana lisho kanjalo lelo verse qhubeke ngihambe bathini bona bathi lithini abakaze bengichazele okay bathe alisho njalo lelo verse lokho engusho mina belingasho khona because mina ngazi ukuthi uma sesifika ngale izono zakho noma zibomvu njengegazi ziyokuba mhlophe njengeqhwa iyo mina into ade ngiyazi uma sesifika ngale izono zethu ziyoba mhlophe njengeqhwa into ade ngiyazi okay ayike ngihambeke ngithe ngisahamba bese ngibona umthunzi ihlahla nje kunomthunzi ngithi ngingene phansi komthunzi
umthunzi wakhona ngathi ungama 100 years ukhiphe nje chemchair uyibeke lapha uhlale 100 years benguqala umthunzi noma mhlambe bese kwenziwa ukuthi emzimbeni mhlambe ngomile ngidrunkekile anginamandla ngiyo yonke into ongayicabanga angazi kodwa benguqala umthunzi nje yana bengese umthunzi lo engujwayelo wasemhlabeni ngizwe ukuthi lo mthunzi lo ngeke uthole emhlabeni ihlahle eziningi ya bekuyizihlahla okay ngizwela lo mthunzi ngeke ngize nguthole emhlabeni ayi ngiqhubeke ke ngihambe awusa ukuwo lo mthunzi but awuhlala still uyaqhubeka ngithema ngima kulomthunzi sanyuka isijeziso because bengamele ngime emthunzini sanyuka isijeziso kwathiwa ngiyofike ngifaswe ngiketango mangifike esihogweni because ngifike ngamaphasi komthunzi kwathiwa ngiyofike ngifaswe ngiketango ngiphoswe emlilweni ngifaswe ngiketango kwathi uSathane ufika ngibophe ngiketango khona lesihogweni kusho yena uNkulunkulu ngiqhubeke ngihambe ngithe ngisahamba ngiphathwa ubuthongo phela akuhambeki ngishaya ubuthongo endleleni kade ubuthongo kube ngathi ukade ngabugcina nje ubuthongo obunzima vele bekubungibambile futhi ubuthongo la endleleni obunzima because ngikhathele ngiyo yonke lento ngapha inhliziyo yami ibhlungu ngalomuntu engimboneshe esogweni ngibuka lento engiyakuyo futhi ukuthi ngiyakuleya nto leya ngibanje ubuthongo la endleleni ngisahamba avele ethi uNkulunkulu ulalile bese sinyuka futhi isijeziso kube into engakaze ngiyazi ngivele ngibone manje yabona ke manje hayibo ngisengiyongena esogwena ngisaphumi ke ngibona ukuthi yabona ngoba khona nanethemba lokuthi hayi ngizongena esihogweni kodwa kunethemba lokuthi hayi uNkulunkulu uzongizwela ngiyophuma ngiqhubeke ngihambe ngithe ngisahamba ngizwe umuntu uyakhala ukhala esihogweni angakafiki khala ngekunye ukukhala hayi bebhlungu kakhulu inhliziyo yami ngithi ngisahamba endleleni ngihlangane nomunye umfo ethi umbona nje lo kwakuyinceke njalo le kuyinceke yenkosi nje washintsha waphuza utshwala washo kanje uthe mase eqedwa wathi sawubona unceke engavela ngangamphendula indlela wangicasula nje wangiqeda amandla wangiqeda amandla ngisayisihogweni umuntu uzokhuluma omunye angikhumbuza ethi hey lo muntu lona khona enye imali yakhe angakaze ayilungise emhlabeni umuntu lo usangikhumbuza emhlabeni ngisosizini olungaka ayi ngiqale nami ngalesikhathi engikhumbuza ngiyakhumbula vele le mali yami madoda hey ngiyithole nje ngithi kuyiba ujabulisa ngayo kokugcina bese ke awu Nkosi yami ngoba imali obekufanele uyithole ize kuwena kwakuyimali wamele ngiyilungise nje kwaba into ephela engalungiseki okay hayi ngivele ngiqhubeke ke ngilibamba uhambo manje sebengikhumbuza izinsizwa hambe ngapha ngibenginamaplan amabili benginamaplan ukuthi mhlawumbe mangaqhamuka abantu bengishaye ngife or bengibulale or mangathola iplan lokuthi ngiyibulale ukuze ngingafike esihogweni cabanga yonke inhlobo yezinto izibhamu mangathola isibhamu umuntu onesibhamu ngithi akangidubule mangathola alperim bengitshene zulu bathi hayi ngeke uyithole lento le othi uyayifuna la hayi kube ebhlungu kakhulu ke manje ukuthi kanti manje kumele ngenze njani ngome ukoma engakaze ngibone kanjena ngihambe ngaleso sikhathi mangibheke ngiyaluzwa lolu sizi la ngaphakathi ukuthi ngizokwenza njani lobhlungu engiyakubo ngoba nje ubhlungu kukamanje ngiqhubeke ngami ngithe mangihamba bese ngiphumela kwenye indawo ke la khona engibonile ukuthi no mangiphumela lapha ngayibona ukuthi no kahle kahle langa ngathi singisemhlabeni ke ngibona ukuthi ngisemhlabeni kahle la ngiphumele ngiyababona nanabantu bahamba ngiyabona nje yonke into bese ngiqhubeka ngihamba ngithe mangihamba bese bethe ezulwini angingayi la ngiyakhona khona ilanguage abanokuyisebenzisa bethi ungayi lapho hamba kuBaba ngiqhubeke ngihambe because bese ngifisa ukuthi ngaba khona abantu nje bengibambe nje beqede ngami yabona bengifisa lokho ukuthi ngoba angifuni bengazi ukuthi kumele ngenze njani bethi labo bantu abakuleyo ndawo bazokubamba bekubulale ufe and uyofuka ufa onguna phakade ngithi anginandaba ngiqhubeke ngihambe ngicela uNkulunkulu noma ngamane ngihlanye ngiright noma ngamane ngenze njani as long ngingayanga isihogweni qhubeke ngihambe thola labo abantu mabengakubamba usenkingini ngeke uphinde bazokubulala ufe thina sisazokudinga beshe ezulwini bethi sisazokudinga thina
mukela isijeziso uNkulunkulu akunikeza sona yo qhubeke ngihambe mhm qhubeke ngihambe bese ngiyakubuza ukufa lokufa enikushoyo yikuphi lokufa kwaphakade bethi hayi kufa kwaphakade uzoba sebumnyameni inguna phakade oh hayi ngibona ukuthi bakhuluma ngani manje ke hayi ngithi ngingcono khona lokho kufa kwaphakade ngiqhubeke ngihambe bese ethi omunye ezulwini ethi ukuthi angifunda lokhu ngoba bezulwini mabekubiza bakubiza ngegama manje angifunda lokhu ngifuna ukubeka athi ngibo amen ethi ezulwini ethi thembelana vuma isijeziso sakho sivume isijeziso bese ngibuza mina ayi manje vele ngoba uthe sizokudinga ethi vuma isijeziso sakho ngoba sisazokudinga ndoda okay bese ngisibuza isijeziso sami ukuthi isijeziso sami sinjani siyini athi mayesho athi uzonqunywa la phambili for isikhathi esingaka wopha vuma nje kube kanye uhambe esogwini uzonqunywa la ngaphambili wophe ubathi uyakhala wophe esesibili uzonqunywa ikhanda unqunywe izandla unqunywe nezinyawo lese sobunyoka uthi mawuphefumula uyopha uthi uyakhala uyopha ngiyezwa labantu ukuthi bakhuluma ngento ebhlungu akukhona nokufa la ngoba bethe esinye futhi uzothathwa uyophonswa kwalasha bethu uzothathwa uyophoswa kwalasha sikusho sengiyosha ke lapho kulo yamlile ngubonile ayi no akusizi bese ngiyidela ngivele ngiqonde khona okay sengithi manje vele ngiyakhona ke vele esogweni manje because ayikho into engizoyenza vele usuphumile futhi emhlabeni usuyisihogweni no sengisuka khona lapha ade ngikhona khona because nje benginabantu sengihamba ngesogweni bangidirector ukuthi ngiphume ngapi lento angiyazi ukuthi yenzeke kanjani angikhona ezinye izinto angazi ngayichaza kanjani kodwa ngicela ukuchaza lokho engikukhonayo nami yeah ngiqhubeke bengidirector sebengidirector manje indlela eyongithatha ke manje ngisesihogweni bengidirector ngithe sengizofika esogweni sebesikhomba bethi bathe noma ngingasibonanga mina bathi la ozwa kunomsindo khona oh sengizofika bethi la bese kuba khona omunye ongikhulumela noNkulunkulu ongicelela uNkulunkulu wathi uNkulunkulu uyangazi emhlabeni ngake ngangenza umsebenzi nje wenkosi ngakhuluma nezwi lenkosi ebeka izinto ezikanjalo wayesethi yini uNkulunkulu anganginikeza ithuba ngihambe ngiyokwenza leyo nto leyo oh uthe sekushilo lokho wayesethi ezulwini omunye wayesethi ezulwini wayesethi ezulwini thembelane buyela emhlabeni uhambe uyoshumayela oh bese kube ngathi ngiyaphupha kube ngathi kanjani ngibuyele ngendlela engigijime ngayo mangibuyele emhlabeni sebeyangidirector ke manje sebeyangidirector ngijabulile sebeyangidirector ngathi ngiyaphupha kanjani ngaze ngiyibone yeah nithi ungasinda Nkosi yami bengidirect bethe mama ngidirector bese ngiphumela ke kwelinye ilokishi ngithe mangifika kule lokishi ngalesikhathi ethi esho njalo yeah baqalile ke ezulwini badumisa bekukhona umuntu kade ngathi ebewubaba mangizwe ivoice yakhe ngathi bekumuntu owubaba ngimbuzile ke igama lakhe angazi igama lakhe ngalisho kodwa uthe igama lakhe uNathaniel oh yes uNathaniel lo seBhayibhelini phela noma mhlambe nje uthe ngoba angazi noma yilo oseBhayibhelini okay kodwa wathi igama lakhe uNathaniel kodwa before iyenzeke lento le ngaphupha iverse ngaphupha ichapter neverse mangithi ngiyafunda lelo verse ngathola kukhulunywa ngoNathaniel ngumuntu nje ongakho okade ngasayingena indaba yesonto leyo yenzeka ingakenzeki yenzeka before okay ngapho ngathola indaba kaNathaniel kuleli verse kodwa nganginaka nje ngaphinde ngavala kanje la ngayingena vele bengasayingena indaba yesonto manje ngeke ngazi ukuthi uNathaniel muphi futhi
vele nanokuthi ngibuze angicabanga ukuthi kwakuyinto eyilindelekile ukuthi ngizobuza ukuthi ubani okhulumayo bese ke eqale ke ingoma ke yona lencekethe uNathaniel angeke ngazi ukuthi inceke uRingilosi angazi okay eqale ke ingoma kusushaya le indumiso ke manje sasezulwini ngiya director la endleleni emabedumisa ke ezulwini ngiyadunyiswa uyezwa futhi ukuthi kudunyiswa ngenye indlela ngihambe ke ngiphumele kuleli lusho ngithe mangiphumela kuleli kusho ebese yamemeza lo khona nje ade ekhuluma ngezimpela ngathi izilo mama impela nje usizo rumama ngasa noma ingelosi nami ngeke ngazi amemeza athi thembelane shumayela lapho asho ngezilokukhala yeah kuleli lokishi angina verse yeah namavesi bengasa nalokho kushumayela angisekwasuka kimi angisakwazi kahle ukuthi ngoba kukhulunywa izinto ekanje kukhulunywa ngani kodwa ngenxa ukuthi manje sengisinde nalapha ayingaqala ke estradini ngicabanga abantu babona umuntu uyakhuluma estradini nabo bayayibuza ukuthi lo muntu uyikhiphani ngaye ngaqala ke lapho ke ngakhuluma kizilenkosi ke ngakhuluma ke ngiqale ngengoma yeah ngaqala ingoma bangayibheka ke ezulwini because bengicula le ngoma ethi kanti yini le ngayithola ehlane kwasho ukuthi ezulwini kusho ukuthi bebengayaza ngazi abayibhekanga because enye ngayicula bayibheka ezulwini kusho le nethi ngayithola ehlane ngazi noma bayazi kodwa bavele bathula bangayibheka hayi ngayibuza ukuthi abayibheki ngani kodwa ngathi hayi mhlawumbe abayazi ngaqhubeka ngayicula ngizama nami ukunikeza isibindi ngase ngiyaqala ngenza lento abangitshenayo nake ngayenza uma ngibhizi ngikhuluma kunedimoni elimela emva kwami liphethe into engathi i-straw lingigwaza ngayo lento la ngimuva lekhu liyangigwaza ngalento angazi lidonsana kodwa ngathi kunento ade liyidonsa kimi uyalibona le demon ya ngiyalibona nje straight ngamehlo linjani like for someone ongalazi demon loyabe kuumumbe ngathini demon nje ade libukeka nje njengomuntu okay njengomuntu kodwa hayi umuntu lo wala ukuphela kulomhlaba lo because namehlo awu ngathi namehlo athi ayakhanyisa kodwa nje bekuyidemon nje libukeka njengomuntu okay kodwa umuntu wakhona la emhlabeni lokho liyakudonsa ke la liyagwaza ya liyangigwaza wena uyashumayela lona liyagwaza ngiyashumayela lona liyangigwaza manje malokhu ngishumayela mali ngigwaza lokhu ngiyajika lokhu ngibhizi ngibhizi bathi anginganake zona bathi angiqhubeke ngikhuluma okay lithe after that lase likhipha into engathi iskero okay lokhu liyenza nje la iduze kwami litshengisa abantu laba bangibukayo bangijikela labantu manje labantu abangibukayo bangijikela mina manje because the demon lokhu libhizi lenza nje liyabathi kodwa bona baliboni lithe malokhu lenza nje labantu bangijikela manje bajikela mina yilapho khona ke okay kwase kufika imonto lapho yeah ithe mayifika le monto yama base bethe Zuluna ngigijime ngiye kule yamonto bathi angene phakathi kule yamonto bathi bayamazi lo muntu lo ofike ngale yamonto ngisabe mina ungena kule yamonto isuka imonto ihambe isuka imonto ihambe thema isuka imonto ihamba ngisaqhubeka mina lapho ngiqhubeke ngishumayele bese bephinde bethi angihambe ngiye kulo yamuntu loyana lo kade hamba ngale yamonto imonto ayisekho bengidirect ngihamba ngithi ngaze ngofika la ehlala khona straight ngayibona nemonto yakhe imile vele ngasegate ngaphandle bese bethi ke uyabona ke la ethi yana khona bengitshengise nalomuntu ade se drive imoto nanga umile lapha namanje usuphumile emontweni yeah bese bethi khuluma naye umtshele one bamtshela ukuthi angimtshela ukuthini ngihambe ngiye kuye ngithi ngifuna ukuyokhuluma naye ngithi mangisakhuluma naye bese aba ngazi noma ababhuti bakhe noma ubani bese bayangilwisa kuthi wathini umtshela ukuthini lo muntu loyana ngasho ngathi ubizelwe umsebenzi kaNkuluNkulu okay ubizelwe umsebenzi kaNkuluNkulu bebekhuluma izinto ezikanjalo ubizelwe umsebenzi kaNkuluNkulu bathi angimtshene nje lokho
nanezinto azozenza uNkulunkulu amlungisele zona kodwa umuntu wakhona mathi uyambheka hayi lo muntu lona ngathi umuntu ongakayingeni nakwingena indaba zokukholwa lo ngithi ngingakamtsheli beqhamuka abangani bakhe bengixosha bese ngihamba bese memeza kukhuluma lo mfo abathi uNathaniel khuluma ngizwe yezwe ivoice akhuluma ngayo ukuthi hayi khona ivoice akhuluma ngayo hayi athi mtshele hamba umtshele uma ungamtsheli ngizomtshela uNkulunkulu ukuthi akakubuyisele esihogweni ngibuyele ngithe mangibuyela bese ubhuti wakhe ubhuti walomfo engiyomtshela lezo indaba avele engijikjele ngamatshe amatshe angazi bekwenzakalana amatshe bendlula kanje alikho elingishayile ngicabanga ukuthi usathane bebona ukuthi khona mhlambe bengihamba nabantu basezulwini engijikjele ngamatshe ubhuti walomfo uyambona futhi ukuthi umoya ucontroller umoya engijikjele ngamatshe amatshe endlulethe ephume lomfo ebefuna ukungilalela lomfo kodwa manje ubona lo bhuti wakhe indlela enza ngayo kusho unaso ufuna ukujabulisa yena akhipha isibhamu angazi isibhamu ukuthi sidubule kanjani kodwa ebedubula nje angazi mhlawumbe bedubule emaceleni ngibuyele emuva mina bephinde besezulwini buyela uyomtshela sizoba na ethi ngilomuntu ngizoba nawe ngizokusiza ngibuyele phinde futhi ngicoshwela amatshe futhi shaya amatshe akhona adlule eceleni kodwa phela ngiyathuka mina kodwa adlule eceleni yiwangibalekisa noma engangishayi ngibuyele emuva phinde kuthiwa ngibuyele kuthiwe hamba kuyena yedwa ngithe mangibuyela ngithe ngizama ngaze ngabuza Zulu ngathi ngicela uningitshele noma igama lakhe bengitshela amagama akho amabili lo muntu ngambe ngiyomtshela ukuthi ngimbize ngawo straight amagama akhe ngithe ngisaqala ukuthi ngikhuluma naye ngithi ngiyamtshela eseyipayile attention aphinde futhi lo bhuti wakhe eze namangakanani amatshe ayingcine ngibalekile ngabaleka ke straight ngabaleka lapho ke ngihambe ke ayizulwini ke bengivalele kulelo lokishi ngingakhona ukuphuma kulelo lokishi kade ngikulo ngivalelwe lapho bephinde bengibuyisele futhi kuwo lo muzi lo ya ngifike ngime ngaphandle ke kulo muzi engafuni ukungivulela lo bhuti ngime ngaphandle uma ngimile ngaphandle la khona oqhamuke khona amadimoni nje afika ephethe khona lezi zinto engathi zizingubo umuntu mayemboza ngayo uyadisappear afike ephethe leyo nto leyo amadimoni lawa futhi asafana naleli ya asafana ayila afana nalo leli ya okay afike ephethe leyo nto leyo leyo uthi mawuyimboza udisappear nawo mayefika efike imboze ngayo lento engabonakali efike nawo nje afike ephethe lezo zinto lezo lokho engilinga afuna nami ukuthi ngazi ukuthi befuna ngizenze nami ngimboze ngazo lezi zinto udisappear kwasha kwacima into engingayazi hayi bengakambuleleki kahle ukuthi yini le amadimoni kwenzakalani hayi ngithe ngisamile lapho bese ngithola inhlanhla kuqhamuka imoto nje engikhonile ukuyimisa ngigibele kuyo leyo monto ngihambe because bengifuna nane plan ukuthi lapho vele sengifuna nane plan ukuthi ngibuyele eThembisa ngihambe ngale monto ngithenga kule monto kuqhamuka ungamadimoni lo ngamadimoni akungiboni bengazi lamadimoni ngiyabona kusho ukuthi amadimoni into ekhona into nje ekhona eyacancasela emhlabeni ngiphakathi emontweni okunye kuvinyele efasterini kodwa ke lokho yabe kufishane nje mawukubheka kubukeka ngathi kuyisipoko mawukubheka ngathi umuntu okadafa odidimuni kuyisipoko nje kube kungaka nje kufishane kodwa kudala futhi mawukubuka amanye angena phakathi emontweni awangiboni futhi ukuthi ngiyawabona angena phakathi emontweni ngibuka yonke leyo nto umthi what is this kodwa nami ke ngishaye sengathi angiboni ukuthi kwenzakalani ihambe ke imoto ngithe ngisasemontweni bese qhamuka umuntu lo muntu lona kuqhamuka umuntu lo muntu lona ebegqoke ishetheli ngathi limhlophe ebemude nje kodwa ayemude ngaleyo ndlela kodwa ukwakheka kwakhe ibody yakhe yakheke ngenye indlela kodwa nje umuntu kodwa futhi ngizothi umuntu futhi ngizothi akusiwo umuntu mhlawumbe angithi ingilosi ngoba akusiwo umuntu mhlawumbe engathi umuntu wala emhlabeni thema iqhamuka lo muntu wafika wakhuluma nalabantu
kade besemontweni bekudrive leyo monto Eh. wathi kulabantu abasemontweni wathi mshayeni lo muntu loyo ngoba uthi uNkulunkulu uzohluleka la emhlabeni la wathi mshayeni lo muntu ngoba uthi uNkulunkulu uzohluleka la uthe mayesekhulumile wasuyabhodla wasujikela ngale emontweni wabhodla wamemeza uma ekhuluma kanje ivoice yakhe hey buyiza ivoice yakhe ukuthi injani nje ngathi angazi ukubhodla kwengwenyama nje ungakazi ibhubesi ikhala ngevoice izigcina ivoice yebhubesi bekhuluma angimbhekanga ebusweni ngivele ngabheka phansi ngasaba nanokumbheka ebusweni angaze ngimuze umuntu okhuluma kanje angaze futhi ngimbone umuntu umzimba wakhe owakhe ngale yandlela uyabona kusi umuntu maybe ingilosi uthi futhi uthunywe uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uma uyena uthe mayifika wathi uthi uNkulunkulu manje yizinye zezinto ukukhuluma kwalawo muntu okungithintile inhliziyo yami noma mhlambe ngiphelelwa ngamandla kodwa ngiyakhumbula ukuthi kwathiwani lapha kwathiwa mina uma ngihluleka kuzokwenzakalani because lapha kwakumele ukuthi nje ngabe ngisabuya straight abantu bengangiboni even la emhlabeni because wathi lo muntu uzohluleka la so uthi uNkulunkulu akazongilanda so kwahlahle ngicabanga ukuthi noma ize angel of death leyana eyayithunyiwe so kwakwamela ukuthi manje kuthe laba bantu uma sebefuna ukuyenza lento eshiwe lo muntu lengilosi kwaba khona umuntu lo kade khulunywa naye noma engezwanga kukhulunywa naye yimuzwini kwaba khona umncengayo ukuthi wathi akangiyeke kwangibiza ngegama lo muntu angathi ungaze lapha wathi hayi inkosi yami miyekeni uThembelane inkosi yami wabala wangicengela kulo muntu bangiyeka ke yiyo manje into engiqinisaka ukuthi ngiqhubekele phambili ngoba ancengwa uNkulunkulu akancenganga ngokuthi ngilethele umsebenzi ngilethele ubufakazi ancengiwe akukho ukuncengwa uma ngahlehlele emuva ngiphelelwe ngamandla ukuthi hayi ayingeke kunzima ini ngiyoba senkingeni ngiyoba senkingeni ngoba izinto esengiyibonile laphana they are beyond yes ngifike ke laphana ke kuyo le ndawo engifike efike le monto yangibeka khona wancengwa ke lo muntu encengwa ngomunye usisi emncenga ukuthi angayenzi le nto nalo sisi ungibiza ngegama kodwa akangazi bakhuluma bodwa bebengakhulumi nami ngithe nje ngikuyola ndawo leyana engifike ngathi iqhiyamisa ikhanda ukulalanyana kodwa bengalela ubuthongo nje ngifike ngahlala kanje ngahlala nje uma ngihleli kanje cause bengingaphakathi ezulwini bese behlile bengasadumisele ezulwini bese bedumisela phansi kodwa mina bengitshentshi kunesonto ngaphandle kodwa manje ngiyibuza ukuthi lesonto lidumisa kanjani njengasezulwini bedumisa ezulwini yabona bekungcono bedumisele ezulwini bekungcono kodwa uma sebedumisela phansi umsindo wakhona ungayivala yonke le ndawo le mangathiwa makuyile yamvuselelo kade ngizwa indumiso yonke le ndawo ingavaleka yonke le ndawo le ngathi Soweto yonke iSoweto ngathi bebevulele inkunzi ezipika mina manje ngithi isonto cause ngaphakathi angiboni ngaphandle ngithi isonto rimvuselelo kodwa le mvuselelo engingashunyayelwa kuyindumiso le indumiso idonse lapho kwaze kwaba sekuseni idonse indumiso ngaphandle hayi uma ngivuka ke ekseni ke sebeyithula ebusuku bebengathule kudunyiswa abanye bememeza khona ezulwini kodwa bese bela phansi bese ngivuka ekseni sekuthulekile ezulwini sebethule nami nje ngiyeza ukuthi hayi cha sengithe nokulala ngiright yabona ngithe nokulala nje hayi sengiright ke manje sengivuka umzimba uright nasezulwini sebethule bese ngiyivukela ke bese ngiphuma ke khona lapho ngiphumele ngaphandle mangithi ngithi hayi isonto alikho la hawu umgwaqo nje izinto zabantu akunasonto bese ngiphumela ngaphandle bese ngiyabona ukuthi hayi kusho ukuthi bekusezulwini la bedumisa khona nasezulwini sebethuleke ayi ngibona ukuthi hayi manje sengiright angeke ngithola iplan lokuthi ngibuyele khona eThembisa ngihambe ngicinga indlela
yokuthi ngiye emall. Yeah. Mangihamba ngibheke emall ngizama ukucalculate isikhathi sokuthi ngibe khona isikhathi esingakanani esihogweni nayo yonke lento eyenzakalile. Ngisendleleni ngizama ukucalculate lento eyenzekile. Uma ngizama ukuyicalculate angitholi ukuyicalculate ngathi abo 40 years ngathi angisatholi manje ukuyicalculate ukuthi lento eyenzakalela into eyenzeka isikhathi esingakanani. Yeah. Angikhona ukuyicalculate ngiye emall manje ngiyofuna ukuyogibela. Uma ngifika emall mangithi ngiyabheka bonke abantu abasemall ngiyabazi. Emall angaze ngifike la mall kodwa ngazi wonke umuntu okhona emall. Wonke omunye ngiyamazi, abanye ngiyababona ngiyabazi mhlawumbe besase ngobaba, abanye ngiyabazi besase bancane. Ngiyabona imnane emall ngiyayazi yonke into. Bese ngiyafika ke ngikhulume nomunye ubaba nje ekade engimbona naye ukuthi ngiyamazi. Kodwa angazi umuntu kuleya mall ngikhulume naye ukuthi cela ngizame ngemali. Ngoba bengifuna vele ukuthi ngithole iplan manje ukuthi ngigibele ngibuyele lethembisa. Ngiyajabula napha uthethe izulu nisebengiyekile ngiyabonga. Ngilapha emall kanti ezulwini hayi kusho nje bebethule nje besangibhekile. Basafuna ukubuka ukuthi kwenzakalani. Ngisahlanganisa imali lapha emall futhi bengizolithola iplan ukuthi ngigibele. Bese lapho ngisayihlanganisa bese ngithi no angeke ngihambe noma ngiyozama ukukhuluma nabo driver lapha erank kodwa lona iplan ndo kumele ngilithole ukuthi ngigibele. Yeah. Ila khona ke ezulwini abehle khona ke bangithola ngilapha emall. Okay. Behla ke manje ezulwini beza kimi straight ke manje ezulwini. Straight. Bafika. Sekhona manje nanezingane manje zasezulwini eziningi kodwa bengingababuni. Eziningi ziyakhuluma manje ziyakhuluma ziyadlala lengane behlezi ijabulile azishintshi azishintshi. Wena uzwa ama voice. Ngizwa ama voice mina. Ziyahleka ziyajabula abanye bayathandaza bengene ukuthi bayangenela abanye behambe bengale ezitoro bayangenela abahleka bayathandaza bajabulile nje akunankinga nje nami anginankinga nami ngifikele nami ukuthi ukujabula lokho okuncane kodwa futhi angikhululekile ngithi ngifuna ukubaleka ngiyethembisa. Oh yeah. Bese bekhona ezulwini and manje ezulwini bathe mabehla manje. Yeah. Bavele behlela kimi street behlela la emzimbeni. Angazi bebekhuluma kuphi la emzimbeni kodwa bebekhuluma bangene la phakathi street. Bekhuluma la ngaphakathi. Ngangokuthi ingane yodwa sezulwini ngiyibone ngamehlo. Ngithe kusenjalo bese mina ngizama ukuyogibela uMangobe. Isitimela ukugibela isitimela mahala. Ngigijime. Cabanga ezulwini bakhona behlile manje. Ngigijima ngoba mina vele bengizwe straight ngathi straight. Uzwa ini? Sengisho bengiyizwe straight. Uyizwe okay. Bese ngigijima mina ngithi ngiyogibela itrain mahala kunama security lapha. Nje ngithi mangijump ama security ye. Bese avela ama security engivimbe ngithi ngiyojump ama security ngifuna ukugibela uMangobe. Sashintsha isimo. Esashintsha isimo. Bakhala sashintsha isimo bakhala ezulwini manje. Bakhala kwathi wathembelani wenzani Thembelani wenzani yinto oyenzayo. Engabona ukuthi ngathi ngizobuyela esogweni phela la. Yeah. Bethi Thembelani wenzani Thembelani. Ngithi mina kodwa Nkosi yami ngokugibela uMangobe nje ehlezi usugibela isiphi isona engisenzile ngokuthi ngihambe ngiyogibela uMangobe ngoba nanemali anginayo. Ngifuna ukugibela ngiyethembisa. Hayi sashintsha isimo. Kwathiwa angigumule amateka ade ngiwagqokile. Ngicela abantu abalapho bengiqebule ngokwibhili. Bekhala ezulwini manje bekhala ezulwini sishintsha isimo kwashintsha atmosphere kwashintsha yonke into kwathiwa ngicela ngawagumula amateki ngasala nginyawo ngamaphansi kwathiwa ngicela abantu bengiqebule ngokwibhili abalapho kwathi uwonile kwathi uwenzani yini inhlolo umini into oyenzayo bakhala ezulwini washaya wavela akekho ngishayile. Okay. Bandlulile nje bandlula abantu abanye bengibuza ukuthi kodwa wena kodwa naThembelani vele yini inkinga yakho unjani vele. Endlula umuntu ekhuluma leyo nto ngingamazi. Ethi unjani vele wena unjani. Ngithi kodwa nje ngoMangobe ngenzeni ngoMangobe nje kuphela. Sashintsha isimo bese ethi omunye kade nje nokukhuluma ngevoice encane.
athi Thembelane exolisa uNkulunkulu bese ngiyaxolisa baba ngiyaxolisa ngonile ngiyaxolisa bese bengidedela lapho bengiyeke yeah bengidedele lapho khona le ezulwini benginikeza ithuba bengidedele bathe mabengiyeka kanjalo bese ngihamba ke ngisasemall yeah ngiphumele ngaphandle kwemall ngithe mangiphumela ngaphandle kwemall bese bephindi yafika futhi le voice lenethi Shumayela okay bethi Shuma ani manje sebebona abantu emall baningi abantu Thembelane Shumayela lapho Thembelane Shumayela lapho ke athi bebekhuluma bekimi yeah lapho bavele bangishiya baphuma kodwa bebengakaphumi khona abasukile bavele bakhuluma besezulwini bathi Thembelane Shumayela lapho iphuma straight ivoice phezulu okay bese ngiqala ke mina bese ngikhumbula incwadi kaEliya engake ngayicrema before ngithe ngisayikhumbula bese lomunye Thembelane utheni Nkosi yami uthe Thembelane Shumayela ngokuthi kwenzakaleni ekhuluma usho ukuthi bekhuluma ngalento engenzakalele esihogweni yonke le nto leyo wathi Thembelane Shumayela ngisathi nje mina ngifuna ukuqala wathi Thembelane Shumayela ngokuthi kwenzakaleni esihogweni okay before siqhubeke kulo part leyo ake sithi ukureverse kancane sibuyele kula madimoni asemotweni kwaba amadimoni nje owawabona kwaphela kanjalo like akukho akwenza nawe futhi awuwenzanga lutho wona wagcina ngokwabona bona nje ayinganginakile nokunginaka nje amadimoni nje ayingenele emontweni ngehla futhi ngawashiya washiya kanjalo okay then lapha esihogweni lapha wagcina ungazange ungene wagcina like awuzange ufike khona total angaze ngifike okay angaze ngifike wawusendleleni yakho ngisendleleni engiyakhona kodwa ngangafika okay because ngiyakhumbula phambilini kwangixoxela ngelesi sibungu sasesihogweni sona usazi kanjani leyo kahle le kulezo ngisazofika kuzo cause ngoba angithi uNkulunkulu ngithumele esihogweni ngangafika yeah kodwa khona la thema ifika khona okwesibili lapho ke wathi uzongixegisela isigwebo kodwa wangithumela esihogweni kodwa ngathi bese kuyisigwebo esithe ukwehluka yebo khona ngijezisiwe hayi kamnandi kodwa leyo kungenye iphathi manje ngibuyela okwesibili sengibuyela okwesibili manje ngisakhuluma nje le engikhuluma ngayo ngenye kodwa angakafiki manje ukuthi esihogweni kodwa ngicine ngifikile esijezisweni esinzima kakhulu okay ayasibuyeleke ke nakho ke usushumayela ngencwadi kaElijah kuthiwa bathi shumayela ngalokho obekwenzeke ya bese ethi shumayela ngokuthi kwenzakaleni ephinde ethi omunye Thembelane shumayela ngoJesu okay ephinde ethi omunye Thembelane bamemeza yeah Thembelane ngiyakwazi ukuthi uyakuzonda ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane bese ethi omunye ememeza nje ngevoice uzongathi ivoice Thembelane tshela abalele bevuke ivela lapho le ndaba ukuthi utshela abalele bavuke ivela lapho ke ngisemoli ngitshelwa mina kuthiwa ngoba ngitshelwa ngalezi izinto ngathi zibe yi4 kwathiwa ngishumele ngazo lapha emoli awuphinde uzibale futhi kuthiwa angishumele ngokuthi kwenzakaleni right oqala okwesibili kwathiwa angishumele ngoJesu okay right losithathu kwathiwa uyakuzonda ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane okay 4 okwesi4 kwathiwa angitshele abalele bevuka kusho izinto eziwu4 okay kodwa kulezi zinto eziwu4 akukho engishumele ngakho because manje bengizoshumela ngithini bengizothini because bengingazi vele kodwa ngishilo ngevesi engilikhumbula elithi ukhona inomileyo akeze kuJesu aphuze into engikhulume ngayo emodi bengingazi ukuthi ngizothini into engikhulume ngayo ukuthi ukhona inomileyo
akeze kuJesu aphuze njengokusho kombhalo. Yeah. Yinto engikhulume ngayo ke ngakhuluma ngithe ngisakhuluma naba athi bandlula la osisi bayigqoke ngalendlela lena othi mawubabheka Yeah. indlela abagqoka ngayo la abayibambayo Icephe kanjalo. icephe nalempahla ebabambayo Iveza umzimba. manje ngithe bathe basakhuluma kanje mina uma ngishumayela bese ngikhona undlula la eduze kwami ngisathi ukhona yena umile makaphuze manje uthi uyandlula ngiphenduke naye bese bethe ezulu ithembelana ungawabuka amantombazane bethembelana ungawabuka amantombazane izinqa ngithi ngiyaqala futhi amehlo manje ayihambela wona. Yeah. Manje angazi babona kanjani ukuthi ngoba lento kuyimo obuka abantu begqokele yandlela manje amantombazane agqoka vele ukuthanda kwawo so ngeke ucontrol ugcina sometimes ungakhona ukucontrol amehlo ukuthi uzuzu wacontrola kanjani. Ngiphinde ngithi ehambele futhi amehlo bephinde futhi bengikhuze futhi phinde bengikhuze ngibona ukuthi ngisenkingeni manje. Yeah. Ngibona ukuthi ngisenkingeni manje la Nkosi yami ngizokwenza njani ngoba bengikhuza ngize ngisho ukuthi mina amehlo ayihambela wona. Ngiqede ke bese ngiyaqeda ke lapho ukushumayela ke ngithe uma ngiqeda ukushumayela noma ngeke ngisalandelanisa kahle lapho ngithe uma ngiqeda ukushumayela lapho bese bethembelane lapho vele bengathi ezulwini sebefuna manje ukungikhulula bengiyeke ngiqhubeke nempilo ngathi bese befuna ukungikhulula. Yes. Kodwa manje ngenxa ukuthi mina bengingakabi right abangikhululanga still le phathi yomlomo ayikakabuyi ayikho and mangishumayela lapha bathe ngike ngathi uma ngishumayela ngabamba umlomo kanje bathi angingayifihli bathi angishumela abantu bebona kwathiwa babona abantu. Yeah. Kodwa mina lokhu ngisaba lo ngithi bathi ababona abantu beyibone straight kwathiwa angingayifihli. Okay. Bathi ngithe sengiqedile ukushumayela kwathiwa ngithe sengiqedile ukushumayela zathi le ingane esezulwini zathi thembelane khona Nkosi yami uyazama ukushumayela kodwa inkinga uthi ushoda ngomoya. Zithi ngishoda ngomoya cha vele umoya bengingenawo bengishumayela nje ngikhulumuza ukuthi cha lo muntu bengidonsa ngegiya into ngiyenza nami bengizwa ukuthi yeah kunzima wenzele bunzimeni ngenziswa nawe ukuthi ngiyesaba phela bese cha Nkosi yami uzamile kodwa nje inkinga into oshoda ngayo ushoda ngomoya. Alright. Angazi bebesho ukuthini kodwa mhlawumbe manje ngiya understanda kancane ukuthi bebesho ukuthini umoya ongcwele. Okay. Bese ke uma sengiqedile ukushumayela lapho bese bethi ngathi sengiqedile manje bese bethembelana ecela into oyifuna uNkulunkulu. Yes. Ngicabange avelele yimi ke vele isukele ezweni vele ngiyicelela imoto. Ngithi Nkosi ngicela ungiphe imoto Nkosi yami. Bese ethi ezulwini thembelani bethe ezulwini bethi geza ngemonto yakhe. Ngisho ke geza ngemonto yakhe bethi memeza kakhulu. Geza ngemonto yakhe memeze bethi ipronunciation yabo ke kodwa ke iyangishaya cause bebe pronounce amagama ngenye indlela ejabulisa kodwa engihlulayo mina ukupronounce. Bethi geza ngemonto yakhe nami ngizama ukulingisela ngemuva bethi angikhiphe yonke ivoice thani geza ememeze ethi angimlingisele ngikhiphe yonke ivoice yena nami ngisho geza ngemonto yakhe bethi geza nginokuyisolo ukuthi yazi kube mhlambe ngacela noma mhlambe ukuhlakanipha noma ngacela mina ngizocelana nezinto nje engena imoto kodwa kani kuchaza futhi ukuthini ukuthi geza ngemoto yakhe kuchaza ukuthini uthi geza imoto yakhe angazi mhlambe ngokubona angazi kodwa mina mhlambe ngokubona kwami angithi ngakhuleka kwathiwa angithi geza ngemonto yakhe angazi ukuthi chaza ukuthini. Okay kwagcina lapho ke nawe washo ngevoice enkulu. Right kwaqhubeka kwaphelelaphi nje ngaqeda ke lapho ukucela kwaphinde kwathiwa futhi sengiqedile ukucela kwaphinde kwathiwa futhi angishumayele futhi ngevoice yokukhala because kunabantu phela emonto ezulwini babona abantu manje ngebe lo muntu osuke ekhuluma ethi angishumayele ngathi umuntu owake wabasemhlabeni kusho ukuthi ngathi bekumvangelo bekuwumuntu
ongasitholanga isikhathi sokuthi ashumele kahle emhlabeni ngathi umuntu ofisa ukuthi ngabe kushumela yena manje mayibona abantu vele angazi vele phelelwe wabona nje indawo enabantu nje akanandaba shumayela ephinde esho lo muntu ethi shumayela lapho aphinda lahleke futhi kokugcina futhi amavesi ke manje bese ngilanda omunye umfo ngimlanda 1-on-1 ke manje nakhona neintshumayelo zamuza uthi akusize intshumayelo lezi hey mfethu ngisakhuluma nane language yasemhlabeni hey mnumzane khiphani lapha hey yabo mangakholwa uJesu uNkulunkulu mfethu into ziyohamba kahle ayikho into engeke ezulwini yabo nje ubuxakekile ngiyabona ukuthi umuntu uvele oyiphuzelayo yazi ezulwini ungakuthola lokho okufunayo hey mfethu yabona mfethu ngishaya lezi zinto zasezweni ngithe mangiqeda lapho ukukhuluma naye bese ekhuluma uNkulunkulu ethembelana engicela ukukhuluma indlela asho ngayo ethi thembelane ngikubekela indawo engaka ezulwini wena ucabanga utshwala sashintsha uyabona ukuthi sashintsha ke manje isimo ke manje wena ucabanga utshwala ngikubekela indawo engaka ezulwini thembelane wena ucabanga utshwala hey bese bethe ezulwini bethi uNkulunkulu bebembiza ngoNkulunkulu nangobaba bethi uNkulunkulu umhlwithi uthembelane bakhuluma phezulu ezulwini kanje bethi uNkulunkulu umhlwithi uthembelane bathe besasho njalo bese lezingane isezulwini ebese ziqala ingoma kaMaskandi lapho khona uMaskandi engihlukanise nawo kuMaskandi bese ziqala lezingane zikhipha ingoma ezulwini yabona mayiphuma la ngiziphuma lapha ezulwini bengathi ipika impela noma ungafuna unyikaza kodwa lapha na wagcina unyikazile ayizikhipha ingane ingoma kaMaskandi zishaya iqala zishaya isibili angazi ingoma kaMaskandi lezana kulezi ingane zithatha lezi ingoma kaMaskandi zishaya ingoma kaMaskandi kamnandi futhi kamnandi zishaya ebese ngiyaxolisa mina uNkulunkulu ngibona ukuthi yabona ngisihogweni phela la kahle kahle ngisihogweni kahle kahle indaba yamayiko sishintsha isimo bese bethi uNkulunkulu mhlwithi uthembelane mhlwithi bese uNkulunkulu uNkulunkulu bese angisakhumbula ukuthi wathini kodwa ukhulumile nje wathi nganoma uthi angohlwithi uthe mayisho njalo kwaphuma intuthu la kuwena kimi kwaphuma intuthu la ngase mina ngakhuleka ngase ngiyakhala ke uNkulunkulu eswini ngathi Nkosi cela manje unginikeze ukusathutshana Nkosi ngilishumela izwi lakho Nkosi ngiyacela unginikeza ukusathutshana okuncane lelo thuba nje engilitholayo ngiyacela ngilisebenzise ayiqhubeka iphume leyo ntuthu ayingikhale uNkulunkulu Nkosi ngiyacela Nkosi yami ithuba cela nje ungiphe ithuba Nkosi lelo thuba Nkosi yami lelo thuba hayi angazi mhlawumbe uNkulunkulu kusho ukuthi uNkulunkulu ungizwile okay ugcineke uNkulunkulu ngoba bengazi ukuthi noma engihlwitha uNkulunkulu bengisogweni bengingayizulwini ugcineke uNkulunkulu engangihlwithanga ke the uNkulunkulu mengangihlwithi ke bese ngisuka lapha eMoli ngihamba ke lapha eMoli ngifuna njalo ngisafuna iplan lokubaleka ngifuna ukuyethembisa and ezulwini bebengafuni kusho ukuthi bengingakapheleli izinto kumele bengibonise zona bese ngisafuna iplan ngiphume eMall manje bese ngithi hayi ngisafuna ukuyothandaza entabeni ngizama ukusho ezulwini ukuthi ngifuna ukuyothandaza and bayangizwe ezulwini lento engikhuluma bayeza ukuthi ayisile iqiniso bayeza ukuthi ngiqamba mangithi ngifuna ukuyothandaza entabeni ngithi hayi ngifuna ukuyothandaza entabeni ngizame ukubaleka endleleni kunento engeke ngayicabanga ngizoyikhuluma Nkosi yami kunzima ukuthi ngiyikhulume kunento engeke ngayicabanga ngile khona lapha eMall angisekho eMall ngihamba manje emgaqweni ngizama iplan ukuthi ngifuna mangagibela ngiyethembisa ngizama iplan ngisendleleni emgaqweni ngike ngacabanga ngile Mall because bebekhuluma ezulwini lapha phakathi kwami mina ngacabanga ukuthi hawu bakhona kodwa abantu abangakhuluma ngaphakathi uthi akusimi imoya lekhuluma kimi yabo ngicabanga leyo nto kanti ezulwini bayangizwa bese bethe ezulwini ngisahamba endleleni bethi thembelane uthi thembelane thina simimoya uthembelane thina simimoya usho uthembelane thina simimoya kukhona nabochiliza thembelane la wena uthi simimoya hawu ngimangathi ezulwini bangizwe ngani manje ukuthi ngeke ngacabanga into enje bangizwe ngani bethi khona nabochiliza la angazi lutho ezinye izinto ngiqhubeke ngihambe ke endleleni uma ngisahamba nje endleleni manje la endleleni
ngibhizi mina ngoba vele uma usayizweni usukumi uba umuntu odima ekhuluma onamanga uba namanga kakhulu. So mina bengikhuluma ngiqamba amanga ngithi ngemawukeni. Baqala ezulwini bangiphikisa manje. Thembelani unamanga awuyiwena emawukeni. Ngiphinde futhi ngicabanga okunye ngiphinde bethe thembelani ngikhuluma okunye futhi thembelani unamanga akunjalo kunje. Ngiphinde ngihambe thembelani unamanga. Ngisahamba endleleni. Lokhu ngihamba. Isimo la endleleni siyashintsha ke manje. Lokhu sihamba siyashintsha. Khona okhuluma ngevoice encane, uzama ukubancenga. Isimo lokhu sishintsha kancane la endleleni. Ngiyahamba, hayi lokhu siyashintsha isimo. Bese ethi lo munye ethi zithi le ngathi qalele izingane lezi. Sithi uthembelani uke wacela abantu imali yokuthenga ugwayi. Hawu. Kuthiwani manje? Uthembelane khuluma nangutshwala. Zingiceba uNkulunkulu nginazi lezingane ngabona ukuthi yabona manje isimo engoso ilapha engiqale khona sashintsha ke isimo sashintsha isimo kwashintsha atmosphere ngicetshwa la endleleni angikhona ukuphendula ngisakhona ukuphika kube khona omunye nje ngisahamba la endleleni ongitshena ukuthi ongitshela igama lika Sotobe angimazi nalo Sotobe ade ekhuluma ngaye ngiqhubeke ke ngihambe ke qhubeke ngihambe la endleleni shintsha isimo sekulandwa manje uthi indaba yotshwala nendaba yamanga ayamanga ngathi baba wazisa kakhulu amanga ayamanga ngeke uthi uyalapha ube wazi kahle uthi ingqondo ikutshena ukuthi uyangale bakutshena manje uthi wena bethi wena uqambelana amanga ngoba uyalapha hayi kushintsha isimo la endleleni sibophe sithi manje sekukhulunywa nangotshwala nangogwayi nangani ngabona ukuthi kahle kusho ukuthi angisindanga esihogweni la kusho ukuthi angisindanga ke esihogweni la hayi ngithe mangihamba ngifika kwenye indawo and ezulwini la endleleni because bebese ngaphakathi kwami bekuthi uma ngigwinya even ngigwinya amathe bebewezwa even ngigwinya amathe bebewezwa bangithi ngigwinya amathe bebewezwa bagcina nalawo mathe engiwagwinya bengasawafuni bethi angiwathimise bethi angiwathimise amathe ngiqhubeke ngihamba endleleni ngithe ngisahamba endleleni bese ngithola indawo la engifike ngahlala khona phansi ila khona uNkulunkulu ebengafiki nje ngaso sonke isikhathi ebefika ngesikhathi sakhe ngithe ngisahleli phansi ebese fika uNkulunkulu ulokhu mayefika awumboni bengamboni bese fika uNkulunkulu because ukufika kwakhe uyakuzwa impela nane present yakho uyayizwa angisibona nesidingo angisiboni isidingo futhi ukuthi ngimbone ukuthi sasikhona bese fika uNkulunkulu uthe mayefika uNkulunkulu ufika vele isimo sicayi sishubile afika athi uNkulunkulu thembelani ngibonile ukuthi awukwazi nokushumayela ngicabanga ukuthatha lesi sipho sami engikuphe sona ngisinikeze omunye bese wena ngikuthatha ngikuphosa kwalasha esihogweni yabona lento ekhulunywa uNkulunkulu ingisize angeke ngithi ngisizile kodwa yiyo engisizayo mhlawumbe ukuthi ngiphushe kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi uma ngathiwa ngempela ngisindwa izinyawo kulomsebenzi lo ngesihogweni ngesihogweni akaze ngincenge wathi ngicabanga ukuthatha lesipho sami engikuphe sona ngisinikeze bese wena ngikuthatha ngikuphonsa esihogweni kwalasha and uma ikhuluma lento uyayizwa kuyababhlungu manje inhliziyo yami bese uNkulunkulu lapho ke ngisekhona khona bese mina ngikhala ukuthi uNkulunkulu ngicela into ethelelo ethi lo khuluma ngevoice kade khuluma ngevoice encane ethi cela into ethelelo uNkulunkulu uthe xolisa uNkulunkulu thembelane xolisa nakhona ukhuluma ngevoice ngathi ivoice yokukhala ngoba wathi uNkulunkulu ngoba uthe uNkulunkulu mayethi ngifuna ukuphosa esihogweni wathembelane ngicabanga ukuthi bese ngiphosa esihogweni kodwa ngizoxegisela isigwebo sakho ngoba ngisazokudinga bese ethi lo khuluma ngevoice encane thembelane exolisa uNkulunkulu exolisa
kuNkulunkulu ekhuluma ngevoice ngathi ivoice yokukhala ebhlungu bese mina ngimemeza inkosi ngitheza inkosi ngiyaxolisa ngimemeza athi yena lokhuluma ngevoice encane athi ungakhuluma uNkulunkulu ekhuluma bese ngithula ngimlinde ezeqede uthe mayeqhubeka angazi kusho ukuthi ukhiphe iphepha uyeza ukuthi labantu abafundayo ukuthi ingceki kaNkulunkulu lezi amagama azo ngathi amagama ajwayelekile kodwa ke ngokuthi mina angaze ngibambe nelilodwa igama ngoba bengesiba abantu engababamba ngoba mina lento kade yenza bengisho ukuthi yenzeka ngempela futhi bengisho ukuthi impilo yami igcinile ngeke vele bengisho umthenza ngempela bengenasidingo sokuthi awuthi ngigrema bengenazo ebabali banwa kabani uma ulalela amagama abo ngathi abanye ngathi abantu impela uzwa ukuthi abantu amagama abo ngathi kodwa ngathi kwake ama former pastors or abafundisi or into kodwa into kanjalo banwa kabani hamba emakhaya mawufika emakhaya ufike wenze nje banikeza ijeziso wababala uyavutha uvutha ngenye imhlolo wababala bebaningi wabaxosha bonke wababala uthe mayeseqedile ukubabala wasuza kimi wathi kodwa wena Thembelani hamba uye la ngikubeke khona uma ufika khona ufika uyikhunge uzomasa uyikhunga uzozala kimi bese mina ngikuthatha ngikuphonsa kwalashe esihogweni ngikuphonsa esihogweni kodwa ngizoxegisela isigwebo sakho ngoba ngisazokudinga esho njalo ngithe ngisahlezi kanjalo ke vele sengijezisiwe inhliziyo yami ebhlungu manje ukuthi angikhaya bese ngizwa sekuthulekile du kanti bengizizwa ukuthi angingedwa and ngoba nje bengihamba nezulu vele ngempela bengizizwa nje nami ukuthi vele ngihamba nezulu bengizizwa nje kodwa lapho ngivele ngaba lo ngazizwa ngiyilondi ngingedwa londi ngendlela engakaze ngiyibone ngendlela engakaze ngiyilondi kanti sivele sebexoshwe ngempela basekho bahambe bonke ngisele ngedwa bese ngisukuma ke khona lapho ngisazama iplan futhi lokuhamba ngeMawukeni eThembisa ngithe ngisathi ngiyethembisa bese bememeza sebesukile kimi manje bese sebekhuluma ezulwini bekhuluma ezulwini besebenzisa nanezipika zezimonto uyazibona inezipika sengisho ukuthi yabona imoto athi imoto inespeaker kunokuthi bekhulume kimi ingcono ukuthi bekhulume besebenzisa ispeaker semonto uma ngidlula imoto ukukhuluma leyo monto isound yabo isounda ngaleyo ndlela sengisho bona bazosebenzisa sona leso speaker straight okay kunokuthi bezokhuluma kimi okay ngitheke ngisukuma lapho bese ngizama iplan ukuthi ngiyethembisa ke lento sengikhuluma ngento eyenzeka ngempela physical really physical njengoba hleli kanjena into enjalo bese ngisuka ke lapho sengizama manje iplan lokuyethembisa ke ngithatha umgwaqo bethi Thembelani ungayi lapho yakhona hamba kuBaba mawuthi okwangempela bowusubuyile sekuwe nje into enje yenzeka ngempela nje mpempempe after this vision noma before yonke kahlahle yonke bekuyinto nje yenzeka ngempela okay so bese besuke ezulwini besebenzisa izipika zezimonto ke beThembelani ungayi lapho hamba kuBaba qhubeke mina ngomgwaqo Thembelani uyapi ngithe ngisahamba emgaqweni bese ngibona nje enye intombazane idemoni ke le ntombazane kodwa bengingakaqondi kahle ukuthi noma idemoni noma yini ngoba bese ngidlula ngasebhlokweni lingena phansi kwebridge la ngena phansi kwebridge kanje lihamba kanje la thema lihamba kanje ibridge laze la shake lenza nje bese mina mangiyibona le ntombazane because bengaka understand ukuthi idemoni ngiyibone ngathi inhle bese ngiba nokuyihalele enhlizweni bese bese memeza yena uNkulunkulu athi uNkulunkulu Thembelane ulibukelane lo demoni ngoba lelo demoni elibi la solwandle ngithe ngisaqhubeka endleleni bese ememeza omunye ezulu nethi Thembela ethi nangu Thembelane intombi yakhe besho le demoni engilibukile ngabona ukuthi intombi kwaba ngathi ngiyayihalela
le demon sebelithumela kimi ke manje bathi nanga uthembelana entombi yakhe ayi ngiqhubeke ngihambe le demon vele mabelitshena kanjalo bese lingilandela ngiqhubeke ngithema ngithi ngiqalaze emuva ngilibone limele lapha le demon in the name of Jesus kube ngathi liyabaleka ngiqhubeke ngihambe engibona ukuthi ukuhamba kwami no akungisizi ngcono ngibuyele emuva okay cause ngeke uNkulunkulu mina ngazi mayikhulumile ukuthi kwenzakalani ngoba ngivele ngibuyele emuva vele kahle ibingekho ijika vele bengumele ngisithwale vele isijeziso uNkulunkulu ade nginikeze sona ngibuyele emuva uma ngibuyele emuva nje ngihamba khona lapha manje bengihamba nje ngihamba emgaqweni ngidlula naselokishini uma ngibuka nje ngibuka nezihlahla lezi ezisikiwe zahlotshiswa ezinye izihlahla ngathi zingabantu ubone ngathi abantu ezinye nje izinto abantu ezinye imhlobiso angazi izinto nje engakaze ngiyibone nami enga understand kahle ngihambe ke la endleleni ngihambe ngithe ngisahamba la endleleni bese ngithi ngiyaqhamuka nje sengizophumela ngaselokishini ngibona amadimoni angakana nayihlelele nje indaweni ngathi indawo engathi park sekusebusuku ayihlelela ayijilele nje amadimoni uma ngithi ngisawabheka bese qhamuka amanye ayithula ngemuva aphethe izinto engathi ziyagwaza so angabantu nawo yana ebebukeka njengabantu nawo okay kodwa amanye bengingakhoni ukwabuka kahle nawo kodwa nje becishe bukeke njengabantu noma ke enakho kuyishintsha ke efike lawa kade lapha bengamadimoni nje ahlukahlukene amanye makhulu ashaya lapha awa understand kodwa la angilandele mina bebukeka njengabantu kodwa la kade ehleli lapha abanye bunga understand ukuthini amanye makhulu amanye mada amanye awa understand kodwa la kade engilandela ngemuva ebebukeka njengabantu engilandele lamadimoni la ngemuva ayashesha awahambi nje njengabantu ayingilandela aphethe izinto ngathi ziyagwazana uNkulunkulu usungimukelisa isijeziso aqale ngikwaze lamadimoni bese mina ezulwini ngicela bengisiza ngithi cela ningisiza bese bethe ezulwini babetha ngibethi thembelane biza umlilo bememeza nabo la cause laba basezulwini ngathi bebethanda ukuthi bengisizakale ngathi bebefuna ngisizakala ukuthi uNkulunkulu yena nje vele isijeziso vele nje bese ngifanele hayi ngiqhubeke bathe mabethe umlilo ezulwini kusho lamadimoni ezwe ukuthi ngathi azwile kanjani ngazi la kade egcwele endleleni avele esuke onke ebaleke endleleni ngiwafice engasekho ngiqhubeke ngihambe ayaqhubeka ngikwaza la ngemuva lamadimoni angikwaza ngihambe la endleleni and mayengikwaza aqale eza kimi engenayo imizimba ephelele kodwa mayengikwaza lokho again imizimba agcine manje bengingakawaboni kahle lokho engikwaza kodwa angikwaza azagcina abonakala ke manje abanemizimba phela ubona ukuthi abantu aphelele anemizimba manje angikwaza la endleleni angikwaza uma ngihamba la endleleni ngiqalaza kanje kugcwele amalokishi ungamadimoni kunye kuhlezi ngaphandle ngithi ngiyaqhamuka ngene ngaphakathi endlini kugcwele emalokishini emalokishini ngithi ngidlula ngaphandle ukuthola ekuhle nje la ngaphandle ethi ngiyandela ukubona sekuyasukuma angazi kwenzakalani amanye nawa ayangilandela aqala abayi2 kusho ukuthi ayabizana la endleleni angikwaza athe aqala angikwaza la ngemuva agcina manje sengikwaza lapha phansi kweinyawo madoda gwaza engikwaza kabuhlungu ngibathi umlilo ngoba angazi bathi umlilo awami ayangikwaza bathi umlilo bathi ezulwini bazama nokungisiza bathi ngibiza umlilo akusebenzeki akwenzeki angikwazi la madimoni angikwazi ngizama ukuhamba ngibaleke angikwazi ngenzeni angikwazi uNkulunkulu ngaleso sikhathi unginikeza isijeziso ngiqhubeke ngihambe until ngaze ngathola indawo ngibona enye indawo engafeke ngama kuyo ngase ngiqala umthandazo ke lapho engathandaza ke lapho ngegama lika Jesu fire in the name of Jesus ngegama lika Jesu ngegama hayi lutho la amadimoni engikwazi la amadimoni amanye ahamba phansi komhlabathi
ufike qhamuke kuzongiluma thothi kuzongiluma la ngaphansi la enyaweni buthi hafu hey ngiyoxhuma ukunye qhamuke kuzongiluma hafu ngiyoxhuma ukuthi kungigwaze ngapha ngemuva ukunye kungigwaze ngapha ayabizana ngoba ngithe mangifika lapha agcina semaningi hayi ngabona ukuthi sekushubile ke manje oh yeah sekushubile sengiyaqalaza manje ukuthi noNkulunkulu uphe ezongisiza akekho nanomuntu onakile akekho nanomuntu onakile ngiyagwazwa nje engagwazwa ngathandaza okunye mangithi faka kuyiwise phansi kungitshenile wathi hayi mina ngiyakudlalisa oba ngiwisa phansi kwasukuma kwaqhubeka nakho kwangigwaza futhi madoda ngagwaza ngathandaza ngaze uthandaza uzuphelelwe ngamandla ukhathale ubona ukuthi akusathandazeki uphelelwe ngamandla kuthe kuselapho esengigwazile kanjalo amadimoni bese ngithola indlela yokubaleka ngibaleke ngithole enye indawo lapho ngifike ngahlala khona phansi the ngisahleli phansi nasi isihlahla lapha nasikhipha intuthu enukisa intuthu efana umthunzi wenkukhu oh insangu intuthu efana nensangu vele ke insangu ngiyazi ngike ngayibhema nayo sikhipha intuthu efana nensangu lehlahla le ntuthu iqonda mina straight noma ngiyale iza kimi lentuthu izongena la emakhaleni andiyangidaka noma ngiyale iza kimi lentuthu izongena la emakhaleni yo noma ngiyale ize kimi lentuthu sengibathe ngiyabaleka ngiyagxuma ngiyale ngize ngibaleke ngize ngapha ngithe ngisahlale ngihleli ngapha kulinye side ihlahla ade semva kwami ngisizwe sesingithinta ngapha ngemuva fundisi ngishaya isikhathi la oh hayi ngiyabona le engirekhoda ngayo iyangilimita man ngiyabona vele ngoba le kahle bengimele kube kahle iphathi bengimele ihambe cause iqala le ngathi yes yabona namanje asikakapqedi lo bufakazi busaqhubeka kokusobala ukuthi no part 3 futhi sasekhona makunje ngoba ushilo wathi njengoba nje usuqala ipunishment futhi le punishment iyakuphi esihogweni manje ngoba usazodlula kulesihlahla lesi esishunqa intuthu ensango kuyiwe esihogweni la kiwa khona kahle khona kahle uNkulunkulu akangisanga isihogweni straight kodwa ungijezisile nje ngama punishment ngicabanga ukuthi ama punishment asesihogweni okay kodwa esihogweni angigcinanga ngifikile indawo engeke ngafika kuzo nje zikhona zona njengale indawo la uNkulunkulu akangifaka kuzo elinye izwe ngingalazi ngathi phezulu kodwa ke soyikhuluma sesiyoyithinta nale party le yalesi sibungu esingafi ingena kuphi yona egcineni lo yayingena egcineni ingena ngaphakathi kodwa nayi iphathi uma uthi uthatha ukuyibheka sekuyiphathi kahle ehamba yodwa okay iphathi nje ehamba yodwa inesiqalo sayo bese hamba yodwa kube khona la iphelela khona okay okay ngicela ukuthi masibuya seyiqale la nakho kulesi sihlahla esisaleni isikhiphi intuthu ekulandelayo siqhubeke sephambili amen mhlawumbe ungathini kumuntu sesavala manje mfundisi for today mhlawumbe ungathini kumuntu othi ayi lobufakazi lobu amanga ayikho lento ayishow Thembelani yasikhohlisa no into mina ngingayisho mhlawumbe ukuthi yebo khona vele into kanjalo ingenzeka cause nami uma lento iyenzeka ngakimi ngasekuqaleni ngaqale ngangakholwa ukuthi uNkulunkulu kodwa kuthe kuqhubekeni kwesikhathi ngagcina sengazi kahle kamhlophe ukuthi hey uNkulunkulu kahle lo ovele kimi okay into nje engingayisho kumuntu ongakholwa ukuthi ofakazi ngobukaNkulunkulu usuyayibonela yena ngaphambili ukuthi kunjani ngoba umuntu okholwa umazi uNkulunkulu uyazi lofakazi obukaNkulunkulu kodwa ke ongakholwa akahlale engakholwa kodwa ke usuyobona ukuthi kwenzakalani ngale sibonga sibonga kakhulu ngofakazi bakho lawo magama amakhulu ukuthi wena ongafuni ukukholwa soyobona ngale
ukuthi ngempela lokhu iqiniso noma manga yobe usuyibonela kuyobe kubhlungu wena mfundisi waba nenhlanhla uNkulunkulu wakubonisa uphinde ubuyile usemhlabeni ukuthi ulungise uhambo lwakho kuyobe sekukubi ke kulabo abanye ngoba ngeke babe nayo lenhlanhla kuyobe sekulate maka kwamamukela uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho ngizothi nje mina mamukela isikhathi sisasekhona ngoba ngale kwethu nakusekho kuphenduka kula emhlabeni abashumayeli ubalethile uNkulunkulu ukuthi bazokhuluma nawe sibonge kakhulu no commenta sizwe konke sibonge nje kakhulu uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya amen.